Shalom, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pemeja hita rigapan sikano pari batta bani panorang sogoton pasada hita utama tonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombah kon uhur nami bamu Tuhan. Gok ibagas malas nyurhan nami bui puho bani panorang sogoton. Agan upanin ihatenger hon uhur nami. Pitahalan hidup niur apa kaholongemu uban nami. Aduk menjaga nami saganjang borngin nasalpu. Bapa, pani panorang sogoton, turangi hampura papikiran nami merhiti hatamu. Ase, ibagas ura tetap terima kasih, apakah pangarapan mendalani kuluh nami saganjang nyarion. Amin. Bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijape na siyam marianan bani panorang sogot nyarion. Regapan si ganu pari bata sadarion Kamis tanggal 10 siang Mei tahun 2022. Aima tersurat bani buku Jeremia bindu 30 ayat 10 sada. Nama katahon sonon. Ai ahudo makka somaniho laho paluah konho nini Jehovah. Bus konon kudo tongon segala bangsa-bangsa pembuangan kubanima. Tapi angguho sing bois kononku tongon wajar doho domu hubani napatut sing paturuton kuho lang honap pisang. Anggo adong sada orang tua, sada bapa, ibagas rumah tangga. Ididah nyombahni makorjahon sada palanggaran. Napatut doai. Nyombah ai yuhum janah ibere peringatan atape ipasingat tene marhitehun ni sahab sonai age losing halani aha ai sedo halani namagigi orang tua ai hubani nyombah tapi asimarhitegon ni singat-singat apa losing ai nyomba ai marubah janah nyomba ai pe lambin dewasa mahomani ibagas pangabak sonai age pamikirion ni makorjahon aha pe ibagas perguluhan ni hulubean ni arion. Babenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paharana sarupa dohuma namasa bani panorang icia dopak bangsa Israel. Ipapake Nabi Jeremia dohu bani bangsa ai. Bahasa purini pesidea terbuang hu Babel napatut janah natalup do ai. Halani pardusaun ni sidea sing ipaturut nebata. Saetek niaha pe dosa ni bangsa in ilobe ni nebata. Doskon napahirihon nebata doai. Janah nebata pe konsisten. Janah ijolom do politik. Bahasa halak namar dosa. Maningon do iuhum janah ilosing. Tapi porini pesonai. Bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Sagana terbuang ai sidea ai mauhuman dopak bangsa ai. Lang ipaturut nebata bangsa ai. Lalap hona losing marhitehon ni bangsa Babel. Ase ipatuguh nebatado. Janah ibere nebatado panotap hubani bangsa in. Bahasa nebatasan diri na makasomani bangsa ai laho paluah konsidea humbani habuangan Babel. Lang pita iha somani nebata bangsa ai. Tapi pakon bangsa na mangodoh-hodoh sidea pe buis konon ni nebatado. Lang pita buis konon ni nebata bangsa na mangodoh-hodoh sidea. Tapi bangsa Israel pe iramot kon jana ijaga nebata. Iondingi nebata. Porini pe otik bilangan ni lang ipaturut nebata bois ibagas habuangan Babel ai. On mahumana gabe panotap bata ibagas parguluhan ta si kanupari.
Pakasomanion ni bata. Dingat kita maay. Pakasomanion ni bata. Porini PHP ni idop pakon hita. Hasumbuhon. Hamarsikon. Sitaronon. Sonay agi pangodoh-odohon. Humbani dunion. Sanggah martenger niuhur hita. Sanggah manaksihon haporsayon tahubani ne bata hita. Seng paturuton ni ne bata hita. Hasomanan ni do hita. Laho paluahkon hita. Halaniay. Sabagal ahape persoalanta. Sabagal ahape sitarononta. Halani haporsayonta. Maningon totap do hape ni hita. Manjolong politik pangarapanta. Hubani ne bata. Halani iya do nama kasomani hita. Laho paluahkon hita. Humbani ahape. Namasa ibagas parguluhan taon. Halaniay. Ulang marhoru uhurta. Ulang manduli hita. Ibagas parguluhan taon. Halania sahalinarit. Naibatado na makasomani hita. Laho paluahkon hita. Jana pardiati hita. Iyon dingi jana ia piti naibatado hita. Humbani haganupan musuh nasihol mangago hita. Musuh ta si bagalan aima pakorhon ni dosa. Ase bapainang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Bani panorang sogoton, boy hita puho, sa sitong ni, sedo halani dear ni gabeta, ilobe-lobe ni nebata. Tapi halado parlobe do, marhite Tuhan Yesus, doma italuhon, pakorhon ni dosa humbani derita. Halani ay, anggo puho hita bani panorang sogoton, ibotoh kita, sedo halani diar ni gabeta ay. Tapi halani nadop itobus Tuhan Yesus dohita humbani dosa-dosata. Halani nadoma ipaluah Tuhan Yesus dohita humbani gom-goman ni dosa. Ase saganjang niarion maningon roh orot ni janah maningon roh bagas ni do holong ni hurta bani nebata. Jana maningon do hapeni hatarima kasihon martarima kasih kita tongtong seganjang niarion hubani Tuhan Yesus halani dearni pakop-kopon ni bata lang ipaturut kita porini pe hita mendopak kon lohean lang ipaturut halani lohean ai gabeto pas kita jana porini petongon manaron hita lang ipaturut halani setaronon ai gabe mandole hita ase manion ipatotap kita komitmen ipatuguh kita pangarapan sonai agi haporsayonta saganjang guluhta maningon do hapeni totap lambin martenger niur hita hubani nebata nadoma makasomani hita nadoma mangundingi hita humbani musuh-musuhta AHPI jana nadoma paluahkon hita ase gabe parsimada hita ibagas harajaon ni nebata. Alaniay Bapak inang nolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dingat kita matongtong pakasomanion ni nebata-bata. Ari lopus ari gabe onjolanta ase totap martarima kasih ubani nebata. Amen. Martonggo mahita. Ajari ham hanami tongtong Bapa lambin mangahapkon dear nilayakmu na tongtong ipatalar ham marhitehon ni pakkasomanionmu pangondingionmu pangurupionmu rosi haluahon na pinasirsirmu huban nami ay maase barang aha petongon Tuhan nedopakon hanami sa ganjang niron lambin tenger mauhur nami janah lambin ipondos kanami maguluh nami hubagas pakkasomanionmu ase tetap lambin roh tubuh ni pangarapan sonai agi haporsayon nami hubamu ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo nami. Amen. Jalo hama pasu-pasu kumbani Tuhan na ibatata hidup ni hur ni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong ni ate ni nebata Bapa apa parsoran ni tondoy na pasing ma
nama kasomani na siyang haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus, anduar matungon, bani sagala aktivitas ta sa ganjang nireon, totap mahita mga hapkon, pagkasomanion ni Tuhan Jesus bata. Shalom!